Мам. Оу. Бүгін 17 ноябрь день студентов, мам. Подружкаларымыз менен барып отырып келейинчи, пожалуйста, мам. Койчу, Кызыбек. Ден студентовну жыйыштырып, үйдөн отурчу башты урутпай. Ну, мам, пожалуйста, мам. Подружкаларымыздын баардыгы барат, пожалуйста, мам. Макул Кызыбек. Түнкүгө калбай эртерээк келиң кызым. Ой, мам, рахмат, мам. Пока, мам. Эртеле келем, мама. Кызыбек, эчки жаап кой. Ким бул? Мен Жібек. Ай Кызыбек, сенби? Кызым менен Жібек. Врачка, бері тартылчы бері. Салам алейкум, братан. Ет күні братан көңінші қаты болсын. Братан, кешіріп қойсын, братан. Не фәкін Кешіріп қойсын, көрсін? братан. Кешіріп қойсын, братан. Не братан көңінші қаты үйсің? Не фәкін көрсін? Екі жата қылбам. Екі жана қылбайсың? Бар кет. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтышта!